Yeah, we have another prelude. Meron pa tayong isang song. Praise God. Napakasarap, no? Sarap pakinig ng mga instrumental ng ating HBBC Sela. It's wonderful how the Lord has raised young people in the HBBC na talentado sa music. And they are dedicated to offer their talents for the glory of God. Okay? At ang nakakatuwa, ay halos lahat na yata ng ating ministries ay may mga players na tayo, no? Musical instrumentalists. Okay? So let's hear another song as we prayerfully prepare our hearts for our service today. Last year, during the church anniversary, ay umawit yung choir natin. Ang laki-laki ng ating choir, no? Are we prepared with that? We ready? Yes. So, this time ay panoorin natin yung choir na ni-render last anniversary last year. Okay? So, panoorin natin yan. Sing to the Lord, give him the glory.
stand together. Tumayo po tayong lahat as we get the Word of God, Psalms 95, 1 to 11. Psalms chapter 95, 1 to 11. And let us read this passage responsibly. I'll be reading from verse number 1, and you will be reading the following verse. Okay? So, gasahin po natin to. Psalms 95, 1 to 11. I will be reading from the Ilocano translation. Umay kayo, kantaan tayo iti Apo, ipaay tayo tinarag-o adiri iti bato ti panakaisalakan tayo. Verse 2. Tati Apo isu tinaindaklan a Dios, ken naindaklan nga ari iti nga tuen dagiti amin a di Diyosen. Verse 5, tibaybay kukuana, ken inaramid na, ken dagiti imimana pinataod da tinamaga adaga. Taiso ti Diyos tayo, ken datayo ti umili, ti pagpaararban na, ken karnero ti imana, itangal daw numanggegyo ti timek na, idi adagidi amayo sinulisugdak, pinadasdak, ket nakita da ti aramid ko. Gapuna in sa patak, iti pungtut ko, adidanto sumrek iti inanak. The first verse says, O come, let us sing unto the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sing to the Lord. Ayan. Happy anniversary. Praise the Lord. Okay, ay bantay nga rod ni Pastor Charwin, ta ilid na tayo kakabsat, iti panagkanta. Amen. Nagkanta tayo nga dati panagyaman iti Apo kakabsat, the steadfast love of the Lord. On the tune now. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. One more time. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The Bible says His compassion fail not. They are Yes. new every morning. Great is thy faithfulness. Our Amen. next song, Great is thy faithfulness. First verse now. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes
years of God's faithfulness. Yes. Amen? And that is because of God's greatness and goodness. Yes, Our amen. next song, How Great Thou Art. On the tune now, Lord my God, when I in awesome wonder see the roll, thy words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, far throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the breeze. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze. Sing on! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. On the third verse, and when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in that on the cross, amen, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. The last verse now. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Wow, remain standing please. Let's go to the Lord in prayer. Bow your head and close your eyes. Kas intayo kakabsat, hindi pa nagkararan. O Lord God, tulungan na kam apo ita, kas panangidaydayaw may apo ken ka. Kaya't miti agyaman ken ka iti daytoy nga okasyon. Ting kami panang celebrar iti may ka-37 nga tawen iti Hosanna Bible Baptist Church. Kas in kami inaramid tinawen-tawen nanipod apo ng rugi iti panang celebrar ti anniversary. Kat apo, it is always about you. We bless thy name, Lord. Gaputa inayaban na kami and you set us apart from this world. Of the many millions and billions of people, why have you chosen us?
what a love, what a mercy, what a great compassion. Amom Apo, that we would fail you at times, and yet, pinili na kami Apo. Kat tinarigagayam nga may relasyon kami ka, isalakan na kami. And God, we pray that you would enable us today to rise clean out of this world. May we get rid of all the dragging tendencies. Dagiti amin nga mangipababa iti na espirituan na panagbiag mi. Tulungan na kami, Apo Diyos, nga maiwaksimi digitoy. May the attractions of the grossest things begun. Amin, Apo, nga mangpadagsen iti pambati mi. Lord, mapukaw kuma digitoy nga banbanag. Tapnon, Apo, nawaya iti panagtrabaho iti Santo Espiritum, Apo, iti bibiyag mi. Alahami makita ti masakbayan, ngem, Apo Diyos, agtalag kami kenka. We are your people, will always be your people, and will ever be your people. You will always be our God, our Father, will ever be our Father. Thank you, Lord, and sorry for our shortcomings, even for our excesses, and even our lapses, loopholes. Apo iti daytingal daw, sapay kuma, tanadalos dagiti biag mi, natarnaw dagiti puso ken panunot mi, nga kumita tumalyaw ken mangitandudo ken ka. Kuamti gloria ken panakaidayaw, in Jesus' name we pray. Amen and amen. You may be seated. Imatangan tayo kakabsat, dagiti na duma-duma nga panangkablaaw kada tayo amoyo, adu dagiti makipagragsak, ken makipagselebrar iti kinaimbag iti Apo kada tayo kakabsat, iti Hosanna Bible Baptist Church on the occasion of our 37th anniversary. So sit down and enjoy the greetings from different churches and pastor today. Okay? So, panoorin po natin ito. Ako'y nagpapasalamat sa imbitasyon na bigyan ng pagbati ang celebration at anniversary ng Hosanna Bible Baptist Church. At ito, sa pamamagitan ng... Ako'y nagpapasalamat sa imbitasyon na bigyan ng pagbati ang celebration at anniversary ng Hosanna Bible Baptist Church. At ito, sa pamamagitan ng video na ito ay bring greetings from Lighthouse at buong mga churches ng Lighthouse, at nakikibahagi kami sa inyong pagdiriwang ng kabutihan, katapatan, at napakadakilang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng lahat ng inyong mga members. I've always believed that a church is a body of people that keeps on moving. Ano po, at alam nyo tinitingnan ko actually yung inyong video presentation ng inyong anniversary doon sa inyong page, church page. At ako'y nagpasalamat sa Panginoon sapagkat sa bawat picture na nakikita ko I appreciate what you actually do. Okay? Now, church is doing something. Yun ang pinaka-essence ng pagiging church. Church is not just simply attending. Church is not simply going to a place and just being there. No. Church is doing something, and I mean wherever you are. Kaya dala niyo ang lahat ng pagkilos na yan sa inyong mga tahanan, sa inyong mga eskwelahan, sa inyong mga kabuhayan, sa mga communities, pati hanggang kung saan ang inyong influence at kung saan ang inyong testimony ay madadala. And I'm so happy na yan ang nakikita natin sa inyong church. And isa pa, I congratulate Pastor Provy. You know, Pastor Provy is not new to me. I've seen him actually even as a student, as a young man, no, at panahon pa nila Tatay Amayon, no, and what you are now in your leadership, I praise God for His grace in you. Kaya mula sa amin, sa kabuuan ng Lighthouse, sa akin, ano, I am so privileged to have been a part of your life. Kahit sa kasal ninyong mag-asawa ay naririyan ako, and I've had the privilege of being with you and speaking in some of your events as a church. And so I praise God for you. Lahat ng Lighthouse ay nakikibahagi sa pagdiriwang ng katapatan
at ng kabutihan at ng biyaya at pagkilos ng Panginoon sa inyong lahat. And I pray that even as the Lord tarries is coming, we will see a lot more of victories in how you work out your faith. And so, congratulations to you all. To our beloved Mother Church, the Usana Bible Baptist Church of Bagara, we rejoice with you as you celebrate your 37th year of God's faithfulness in the church. To our beloved Patriarch, Reverend June Cadelina, thank you, Pastor, for giving your life and at the same time sacrificing your personal interest, personal ambition in life just to follow the will of God in your life. And to our senior pastor, thank you so much for your faithfulness as you continue shepherding the flock of God that the Lord entrusted into your care. So we are just here praying for you, supporting you, not only in prayers, but also by the grace of God, we will going to do all our best to begin more fruitful and faithful in the service of the Lord here in Usana Bible Baptist Church, Pasuki. Thank you for your work of faith, labor of love, patience of hope. Blessed 37th Church Anniversary, HBBC Mara. Keep on, we are praying for you. Good day everyone. HBBC Claveria ken kadwayong makipagragsag ken magdayaw ti Apo. Iti daytoy nga aldaw nga kayong panakadanon. Iti may 37 ket 7 nga anibersaryo. Thankful kami ti Apo ta adda kayo Pastor John. Ken Pastor Provy nga nagpausar ken nagpapausar. Iti Apo aging ka kadagitoy nga panawin. Keep on HBBC Bakara. Sigakaralag kami kanyayo. And blessed 37th Church Anniversary. It is good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High, to show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. For thou, Lord, hast made me glad through thy word. I will triumph in the works of thy hand. O Lord, how great are thy works! The righteous shall flourish like a palm tree, it shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age, they shall be fat and flourishing. A blessed 37th Church Anniversary, HBBC Bagara. We praise God that He gave us our patriarch, start HBBC Bagara and our senior pastor to continue our brother's legacy. Thank you po, Pastor John and Pastor Provy, for your dedication in the ministry and in nurturing our faith. All the brethren at HBBC Bagara, We rejoice with you as you celebrate this day, the 37 years of God's abounding grace and faithfulness. Praise God for your testimony of stewardship, godliness, and service to God. Indeed, your footprints are our blueprint. Today, Galatians 6:9 has been proven where it says, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Therefore, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised." Once again, Happy Church Anniversary! God bless! Happy anniversary, HBBC Bakara. God bless. And praise the Lord. Thank you. I'd like to thank Pastor Ruben Abante and the whole of the Lighthouse Bible Baptist Church who are joining and celebrating with us today on the occasion of our anniversary.
Salamat, HBBC Pasukin. We would like, on the other hand, also to greet, binabati natin ang mga members natin dyan sa HBBC Pasukin. Can you show us? Pwede bang makita natin ngayon? Kung, yan, praise the Lord. Magandang umaga, brethren. Good morning. There they are. Okay. Yan. Pero may kakabsat, ayan, nagadu kayo itatang bigat. Praise God. Amen. Nasama kayo mula amin? Amen? Ha? Praise God. Thank you, Pastor Ver and the church for the greeting. And HBBC Claveria, let's see. Tingnan natin sila ngayon, where they are. They are inside our main sanctuary. Praise the Lord. Okay. Ayan. Good morning, good morning. Okay. So, adu dagiti babies tayo dito. Ayan. Talagang lumalaing kayo nga agpaktorya. Okay. So, tekunada nga ron, if we cannot multiply by evangelism, let's do it biologically. Kunada, yeah. So, praise God. Batay dayo ti Apo. We have some of our folks of HBBC Hawaii. Kasi itakot Sabado da pelang. Yeah, it's their Saturday. But some of them are already joining us. Let us see who are joining us, mga kapatid, today from HBBC Hawaii. Meron ba? Hindi pa sila naka-tune in. Okay? So, HBBC Lawag, nandito ang mga core natin, key people of the HBBC Lawag. Would you stand? Mga HBBC Lawag members, patayuin po natin sila. Amen. So, there they are. To God be the glory. You may be seated. Praise God, praise God. At siyempre, lahat ng ating mga members ng HBBC Bakara, tumayo. Ayan. To God be the glory. Amen and amen. You may now be seated. Kablawan tayo met kakabsat, digiti amin nga viewers tayo, kakabsat iti Apo from different cities and provinces and countries abroad. Magandang umaga, happy anniversary sa ating lahat. Amen? So why don't we all stand and sing our welcome song, wave your hands to one another, and let's sing our welcome song. Ready? Naragsak ka kita, ngadikmar ay ka, hintay panadayaw, ken ni Jesu Cristo, dinawat purabu, para burnaken ka, ken marik na kuma, di ayat di yaman, hanta at parangwa, hingka tumaglaan, ikot kang mutame, makipagkarara, di sagot niya po, ket haltat kararwan, ipeksatay ngaro, agyaman ka mapo. One more time. Naragsat pangita, nadimar ay ka, hintay panadayaw, ken ni Jesu Cristo, idawat ko na po, para burnaken ka, ken marik ng luman, di ayat di yaman, ang lahat pangadwa, hinta tumablang. Amen. Kamot amen, amen, makipagkarara, di sagot di Apo, ket haltat kararwan, ipeksatay ngaro, agyaman ka mapo, ipeksatay ngaro, agyaman ka mapo, ipeksatay ngaro, agyaman ka mapo. Okay, thank you. You may now be seated. One of the best chorals in the world, the HBBC Choral. Amen? Pakinggan po natin as we be edified and worship God with their song tungkol sa katapatan ng ating Panginoon. Sa luklukang banal lumalapit, humingi ng awa at pananalig, ang biyayang kapatan mong rigid. Kahit magpalit ang mga dahon,
tunay kang matapat, di kumukupas, walang paglilang sa iyong landas. Di ka magbabago at lilipas, tunay kang matapat hanggang wakas.
37 years, the Lord has not failed. For 37 years, the Lord has been faithful. Nagtultuloy tayo kakabsat nga talag iti kinamatalek ni Apo. The Lord is indeed faithful. This time, we are going to witness a video presentation, a message from our beloved Patriarch, Pastor John. Dati ministry ti HBDC kakabsat kat nairugi iti early part ni 1983 Education Bible School kakabsat iti nangirug-rugyan kat naisusuro di iti atong mapubing iti aglaw-law iti Barangay 4. Tinangirugyan tayo nga mission kat ito'y samot ti kapilya tayo. Kat babagan iti tulong ti Apo kat atake iti Bible School iti second year kat iso ti panaka-organisar ito'y mission iti church first Sunday ti June 1983. So nga ti foundation day tayo kat June 1983 ti panaka-irugina. Then babagan iti tulong ti Apo at dadadig iti na inayon nga believers kat di kuan nag-mission kami umuna ti amin nagaputa ti order ti church kat missions kat nairugi ti mission work iti pasukin at numampay hana na sustainan ngam na itultuloy lang ta di jay kakapsat. Iti kakapsat nga tagapasukin, umay dabela makikingimong dito baka na iti. And another nga mission work tayo kat di jay bintar, numampay kakapsat. Kas jay man yung tinapasamak, ato di kiti at adipon di Apo nga nagitultuloy, ngam datayo tinangirugi ta nagbisikleta kami nga napan nangirugi kakapsat, data mission work, data work ita bintar. Then, kadigiti naglabas na taw-tawen, nairugiman kakapsat, di pa nag-mission tayo itanawag. Ikayang ta, Bible study kanin takap building pelang di paggingimungan tayo dito. Di kwa, nairugi tayo rin ta mission work ikay Claveria. Then, in 2007,
nagkankap ti Gundaway nga mapan iti Hawaii kat nairugit ti HBBC Hawaii. Ngayam kaputi health kakapsat kat nagawid kam dito ngam agtultuloy na tayo trabaho ti Apo ijay papalang ti anak mi nga ni Preacher Glenn. Kat kadigiti ka atong mataw-tawen nga naglabas adu digiti paramor ti Apo ngayon na kada tayo kat kada kayo nga kakapsat nga member ti HBBC ket da kayo iti makitestify iti hinaimbag ti Apo ta oray adu nga panlubok ng rigat ti pinasaran tayo at datayo pailan kakapsat nga tutuloy nga agserbi ti Apo. Ket numampay adipan ti Apo ket addan kadagiti senior year. I'm already a senior citizen nga amok nga ti Apo i-sustain nanto nga ipaay dagiti trabahador na ti masangwanan nga aldaw babaen kadagiti anak tayo. So, to God be the glory. It is my prayer and it should be our prayer that God will continue to bless the ministry that God has entrusted to each and every one of us. To each and every one of you, again, let's rejoice and enjoy this day because this is the day that the Lord has made for us to celebrate the anniversary of HBBC and Ministries. Amen. To God be the glory. Provy anak ko, agpadpaduli ka agserbit Apo. When pa, thank you for your life and for the goodly heritage. Even though I don't deserve to
morning, it's BBC. Madaydayaw ti Apo kakapsat, ay iti dating agsapa. Ket nadanunan tayo iti may katalupulog at pitong anibersaryo ti Usana Bible Baptist Church. Ket kas adipen iti Apo, idaydayaw ko isuna, gapu kadigiti adu nga kinaimbag na kadigiti adu nga kautawen. Adu kakapsat, digiti naglablabasan tayo, haan nga nalaka. Kaya we have a humble beginning, but to God be the glory. Today, we celebrate the goodness and mercies of God into our ministries. So nga kablaawak, nagiti amin nga ministries tayo, umuna, dito main church tayo, ti HBBC Bacara. Kastamot ti HBBC Pasukin, ti HBBC Claveria, HBBC Lawag, and HBBC Hawaii. Kada kayo amin nga kakapsat, makipagragsak kayong kakapsat, iti dito yung nadanunan tayong matawen, kaado digiti inayon iti Apo nga naisalakan, iti nagbabaitan tayo. Ket kuraypay, digiti ado nga agbuy-buya, iti live stream tayo, ket na beneficyaran, babaan iti dito yung ministries. Ket tuda kayo kat naisalakan, babaan iti ministry, iti HBBC, agtitimpuyog tayo nga mga daydayaw iti Apo iti dating aldaw. May isa nga na baligyan nga gundaway tawaray pa iti baet. Deti agdama nga sagsagabaan tayo iti COVID-19. Kat mabalin tayo iti agselebrar numan pa'y awan tayo amin iti sanctuary. Nga magyaman tayo unay iti Apo iti kinaimbag ken parawor na kada tayo. Kat tilang mabalin kong aramitin iti dating aldaw iso ti agkararag. May karkararag kada tayo na nangruna iti pastor tayo nga ni Pastor Provy. Nga itultuloy iti Apo abendisyonan. Kan ti suporta tayo nga sa kapada. Iti ministry nga inted iti Apo kada tayo. Ket manen, ti 1 Corinthians 15:58, kunana, my dearly beloved, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya't kung handa nga dito kablao, kakapsat, ng itid ko dito nga panagkararag kada tayo, kanagdumog tayo amin, kanagkararag tayo. Apo Diyos nga na yung langitan, sika nga kukwayan, digiti amin na kinaimbag, iti dito nga aldaw, iti dayo da ka, kadigiti adu nga kinaimbag mo, kadigiti adu nga naglabasin na tawtawen. Di palang patuloy mo palang bendisyon, di ministry, ti HBBC, katulungan, digiti kakapsat, nga agtultuloy nga faithful, iti panagserbigan ka, iti baet, digiti anyaman Apo nga sagsagabaan dapat. Nga miday tayo da ka, at dakang mabaling mga pagtalkan, iti amin na kanito, iti panagbiag mi, kat amok nga sabtem, digiti kasapulan sa tunggal may sa kada kami, nang nangaruna Apo, ti adipen mo nga ni Pastor Provy, nga iso iti mga dadaulo, digiti ministries, sikati mangted, iti banday giapo. So agragsak kami amin, iti nga aldaw, kat kukwam ti gloria kan panagyaman. Kadigiti amin nga naaramidam, iti panagbiag mi Apo, sami nga malubos, nga mabayadan ida, nga magyaman kami, iti naindaklan nga ayat, kan patuloy nga panagtarabay mo kada kami. Pagbaligyan nga ro, iti gimong, iti nga aldaw, kadigiti amin nga, iti balbalayda, numampayan ka makumay amin iti sanctuary nga daydayaw, ikumit migan ka Apo ta imam nga man nakabalin, timangted ti balay kada kami. Katag Diyos ka muna iti agnina, kadigiti amin Apo Diyos nga kinaimbag mo kada kami. Nang nangruna Apo, already pa nang dad mo ti kundaway nga sang kabasit iti adipen mo tapno maaramat mo nga mairugi dahil yung ministry ti HBBC. Katita Apo makita mi digiti ado akong bunga na. Dagito'y dawatin mi, may kapoy tinagan niya po mi Jesus. Amen. Praise the Lord. To God be the glory.
Praise the Lord. The Hosanna Bible Baptist Church and Family and Ministries is the Lord's doing. And it is marvelous in our eyes. What a blessing to be a part of such a wonderful work that God is doing in this part of the globe. We do not belong to the majority, but we praise God, He is with us. Before I start the message, nakaskas daw ti favor, iti apo kakabsat, iti ministry tayo. He is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Already, hantay pa nga napanunot, hantay pa nga dinawdawat, wano dinawat tayo kaya ti apo nga artapan. Kat ita kakabsat, adatalo nga sobre dito eh. Nga digito ikat tithes and offerings. Hantay nga members. They are new believers. They are watching our live stream. They are watching our live stream. Kat madaydayaw ti apo from California, USA and from Toronto, Canada. Praise the Lord. Kakabats yata ito ni Brother Ryan. And they've been watching our live stream and they've sent their love gifts to our church and ministries. Today is not about us. And we do not want our life, our church, to be about us. It's all about God. He must increase and I must decrease. Makalwa at kakabsat iti ragsak. Kan panagyaman iti apo as I was watching all of the presentations. Awan iti kasta kakabsat nga presentation iti mangrugrugi ti apo iti trabaho ditoy HBBC Bacara. And we thank the Lord for the dedication of Pastor June. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. To God be the glory. He endured all of the trials, believing and hoping in God. And as next generation, dakil nga challenge kada tayo kakabsat, dayti ministry nga na ipakumit kada tayo. And so today, I would like to speak to you on the subject, 7 strong reasons why we must keep on going. 7 strong reasons why we must keep on going. 7 nga natibker nga rason no apay nga dapat nga ipatpatuloy tayo iti panagserbi iti apo. Kan ipatpatuloy tayo iti ministry nga nangikabilan ti apo ken inawat tayo met ken kuana. Hang kumalpas amin dito kakabsat, taituloy ko ito numalem. And you come back this afternoon, all of us, for us to be able to witness a simple graduation of our BASB students. Mamayang hapon. Our program will start at 4 o'clock p.m. Kumararag tayo kakabsat. Lord, saan mi nga dawaten, nga kasla da makita mi nga anghel, bunuranyag nga gapod sa dilangit. Ngemikan na kam ti pamati, tapno makita da ka iti dayti nga mensahe. Kana kami apo ti panakaawat, tapno makita mi iti pagayatam iti dayti nga mensahe. Ikan na kam iti sirib, tapno makita mi iti rebeng nga aramiden mi, in connection kada iti mensahe nga mga ganmi ita. Lord, tulungan na kami nga iti panagtultuloy iti panagbiag mi, masursuro mi iti agrag o ken ka. Lord, enable your servant. Empower me, Lord. May your Spirit work in our hearts today in a very personal and special way. In Jesus' name we pray. Amen. 7 strong reasons why we must keep on going. Number 1, because our God is faithful.
niya po Diyos kakabsat ket napudno. Our God is faithful. 1 Corinthians chapter 1 verse 9, the Bible says, God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Things change, people change, the world changes, but God will never change. Amin abanag adda pagpatinggaan na ngem niya po Diyos kakabsat awan iti makalimitar ken kuana. Our God is faithful. Ket isu na tinangayab kada tayo. Isu na tinangiyawat kada tayo daytoy nga trabaho, daytoy nga ministry. Karag serbitay nga itultuloy kakabsat itinapinget nga panagserbi iti Apo gapot ati Dios nga nangayab kada tayo kakabsat ket napudno. Han na tayo tupulos nga paayen, babaen kadigiti sasauna. Deuteronomy chapter 7 verse 9. The Bible says, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Tiapo ti kinapudno na kakabsat, sa limet-metan na, kentong palan na, dagiti tulag, ken karkarina, dagiti sa una kada tayo. Apay nga nasisita kakabsat, nga maawatan tayo, dahito nga kababalin ni Apo Diyos, the faithfulness of God. One of the renowned pastors of our present time in the U.S. is John MacArthur. I have some of his books, and he pastors the Grace Community Church in California. He said, the very bedrock of our faith is the reality that God keeps all His promises according to His truthful, faithful character. Ti pundasyon, iti pamati tayo kakabsat, kat deje realidad nga ni Apo Diyos tungpalen na dagiti amin nga karina nga mayanurot kadagiti kinapudno na ken iti kinamatalek nga kababalin na. Kayat nga sa wen kakabsat no ti Apo saan nga napudno banbannog ti agpatpatuloy ken kuana. Banbannog iti agtalek kadagiti sa una. Banbannog kakabsat iti agandor kadagiti adu nga sufferings kas panagtulnog tay kini Apo Dios. But because our God is faithful, that is the very bedrock, the foundation on which our faith rests. Many times, we are unfaithful and we fail Him. Ti adu nga gundaway kakabsat, saan tayo nga napudno ken kuana, ket paayon tayo nga pagleddaangen isunan. But He is faithful and He never fails. Ni Charles Spurgeon, one of my favorite preachers, I like reading his articles because I see the reflection of the grace of God in his life. Kunana, the glory of God's faithfulness is that no sin of ours has ever made Him unfaithful. Nanipod na isalakan ka, mano iti naaramid mo nga nang paledda ang kenkwana. Nga nang paay kenkwana. Nga nang ted iti sennaay iti riknana. And yet, none of those sins has ever made Him unfaithful to us. Anyan kakabsat nga kinapudno ni Apo Diyos. Han nga nagsarday nga nang kita, han nga nagsarday nga nang i-provide, ken nang ikanawa, dagiti bibiyag tayo despite of our unfaithfulness. And so it feels great to obey God. Nagmayat kakabsat nga itultuloy iti panagserbi iti Apo. Iti panagtulnog kini Apo Diyos because we know that He will keep and fulfill His promises. Kuna na jay kanta, "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word." Nasam it unay ti agtalek. Ket alaan tayo iso na babaan kadigiti sa una. Just to rest upon His promise. Just to know, thus saith the Lord.
Adda ka di pagtaktak diram nga bersikulo ti Biblia itangal daw? Do you have a life verse? Last Friday, naangay kakabsat ti may kapat nga Zoom meeting kadigiti young adults iti HBBC ministry. Participated by almost 50 of our young adults both here and abroad. And what a joy and blessing to hear each one share their life verse and how those verses have been meaningful in their lives and how it greatly influenced them. Maysa-maysa, in buray natay life verse na. No kasano nga dating nga verse naging meaningful iti panagbiag na. No kasano nga digiti nga bersikulo ket nagbalin nga great influence iti pamati da kakabsat from time to time. In times of distress, discouragements, and downtimes, in testify da kakabsat nga digidjay nga verses nagserbi nga isu ti anchor wenno nakayangklaan dagiti pamati da. You know, the devil is a destroyer. And he will try to destroy everything that God built. The family, the government, the church, and even our faith. All of this, ti Apo itinang bangon. And the devil wants to shake everything that God built. The devil wants to destroy everything that God built. And so as God's people, it is important that we build our lives on the Word of God, knowing that our God who said it will fulfill it because our God is a faithful God. I would like to remind you all, especially dagiti padak ngayang adults, ang aking mga kayang adults, that there will be times when the devil will tempt you to doubt God's faithfulness. You will come to a point of your life that you will question God. You will come to a place nga kunam, hangkuplinano nga kastoy iti mapasamag ti biyag ko, apay apo nga kastoy iti napasamag kanyak. You will doubt and say, Lord, are you there? Is it true that you will fulfill your word? Is your word true? Are you true to your word? Apo, agpaiso ka di digiti imbagam? How come I am experiencing situations in my life I have never planned this to happen? Digito nga seasons ti panagbiag kakabsat nagrigat nga sungbatan once those moments come into our lives. The other night, I had the privilege and chance to talk with one of our members who is now in Canada, ni Tito Roland at the J. Quebec. It's been there for several years already. Kaya di na pa ni Jai kung na pastor, no, danto chance ko, kat makaawidak dita church tayo, ag testimonyo akto ko na. Ta ipanagnak ko nga talaga nga no anak na katiyapo sa pulem ti sa utiyapo. He went to Canada, and from point A to point B, his life went from bad to worse. May testify na kakabsat kat kuna na jak mabain nga mangibaga kay mangipaduyak-yak ti kinaimbag iti ako. Kaslak lang nagkatang-katang kuna na. Nga nagkalkalautan. My life was in trouble. I didn't know what to do with my life. I questioned God and I said, Lord, why did you allow this to happen to me? For many years, jakamuti aramidag ti panagbiag ko. I was seeking for something. Nga magyaman tati apo na pudno ko na. And in all of those times that, you know, he had problems nga na nakayanan kakabsat kat nag-give up iti panagbiag na. Ti apo han nga imibet ken ko na. Numampay adada times nga imibet tirik na. Imibet iti panunot nan kakabsat nga kwenestyonan na apo nga impalubos mo nga napasamak. Ti Diyos han nga inibatan isunan. He may not have planned those things to come, but it was what he needed to experience. To be able to testify that God is indeed good, that the Word of God is indeed sweet, that the God that we serve is a faithful God. Kadita ko na kanyak, among pastor, han na nasisita kanyak, digiti na immateryalan na nabambanag.
Kunakpay ka, digiti makasarsaritak, uray alam amin na kwartak, awang banag na deta kanyak. Tinasisita kanyak kat niya po Diyos. Isa ako na pastor, awatam deti gip nga itid kumanang kingga, mangtid man ti gipan kakabsat, kat madaydayo ti Apo, I believe He is watching right now. Kat kuna na pastor, digiti amin nga makagkadwak di pagubraan, rak, anyan nga tangken ti ulo, digiti at dadtoy kuna na. Handa kayat ti dumngeg, kat kung nakingkwa na amom nga minti turolan, dagiti tattaod ta, agbibiyag, nga kaslahan da masapol ni Apo Diyos. Handa marik na nga kasapulan dati Apo. Gaputa daan dati na materialan, nasayaat ti kasasaad ti biyag da. They don't feel their need of God. Ungarod, pastor ko na. And I praise the Lord of the many young people nga dimalan diti church, may sa isuna kakabsat, dagiti nagtultuloy, han nga gapo, ta isuna ket han nga imibet ti Apo, ngem gapo ta ti Apo, saan nga imibet ken kuana. Kakabsat, there will be times nga kapoy tayo. There will be times nga paglikudan tayo ti Apo. There will be times kung may butay ka digiti sa uti Apo. There will be times nga pagduaduan tayo ti sa uti Apo. There will be times nga ti panagrik na tayo, nalalaing tayo, ngem ti pagayatan iti Apo. But even in those moments, I want you to know nga ti Apo, hantungo imibet kada tayo because our God is a faithful God. Kunana DJ kanta, I don't know if you can put it there, He's been faithful, if you could please. He's been faithful. I would like for us to read that song. In my moments of fears, through every pain, every tear, basag lang basit kakabsat ditoy. Please bear with me for a moment. There's a God who's been faithful to me. And when my strength was all gone, when my heart had no song, hamo nga makantan, di gidyan na espiritu nga nakangkanta nga para ti Apo. Gaputa limned kan tiliday. Still in love, He proved faithful to me. Hanay mi bet ti Apo ken ka. Every word He has promised is true. What I thought was impossible, I've seen my God do. He's been faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Hangati makita tayo tinaglabas kat ti kinalaing tayo, no di kat ti ayat kan asit ti Apo. Though in my heart I have questioned and even failed to believe, yet He's been faithful. He's been faithful to me. Kakabsat hantay nga maikari, numampay, tarigagay tayo ngagbalintay tulatang nga napudno kumaiti Apo. But in our human flesh, we cannot really promise that. But we can rest on the promise nga ti Apo, He will always be faithful to us. Next part. When my heart looked away, no sa balen ti talyawon ti puso tayo, the many times I could not pray. Amom dayo tirik nam ti Apo, nagrigat pa yun ti agkararag. Still my God, He was faithful to me. The days I spent selfishly, reaching out for what pleased me, even then, God was faithful to me. Every time I come back to Him, He's waiting with open arms. And I know once again, He's been faithful to me. What a faithful God. Iso nga kakabsat, this is a very strong reason for us to continue serving Him because God is faithful. Mga kapatid, listen to what Joshua, the great leader and warrior, testified. In Joshua 23 verse 14, he said, "And ye know in all your hearts and in all your souls that not one thing hath failed of all the good things which the Lord your God spake concerning you. All are come to pass unto you." Amin nga inkariti Apo na pasamagda, and not one thing hath failed thereof. God wants you to realize that your future does not depend ultimately on your education, career, savings, friends, and etc. Thank God for such blessings.
but our future depends on His faithfulness. Han nga gapo iti tingel tayo ken kuana, ngem gapo iti panang tingtingel na kada tayo. The sovereign hand, the unseen hand who holds our hands. Praise the Lord. 1 Thessalonians 5:24, the Bible says, faithful is He that calleth you, who also will do it. Napudno isuna nga nangayab kada tayo, ket aramiden nanto. So nga, kada kayo kakabsat nga daan iti lifebursts, tinglen nyo lata dayjay. Agtalag kayo, agtakder kayo kada kita nga lifebursts. Gapot at ilikudan di kita nga lifebursts. Kat may sa nga napudno, na ayat ken nabilag nga Diyos, nga mangipatungpal, ken mangiparangarang iti biyag mo, ti kinapudno dayta nga bersikulo. The future may be full of uncertainties and difficulties, but our hope is anchored on the certainty of God's faithfulness. Umanay daytoy kakabsat nga rason nga hantayo umibet iti panagserbi iti Apo. Nga itultuloy tayo iti ministry nga naipakumit kada tayo. Nga numampay kanyak bilang kasmaysa nga pastor. Dakdakkel kakabsat dayti church ngem dayjay kapasidad ko nga mangidaulo ngem mamuk nga ti Apo na pudno. Agkurangak ngem isunahan nga agkurang. Nakapuyak ngem isuna makaumanay. Adu digitisan ko pay nga ammo ngem ti Apo ammo na amin. Ket iti nikudan digitoy kakabsat napudno isuna no lakad agpakumbaba tayo ken kuana nga bigbigen tayo ti kinasyasin no tayo ken ti kinasyasin no na ket agpakaasi tayo kakabsat ken kuana ipakitan to ti Apo no nga isuna ket napudno kadigiti kariken sa una iti biag tayo. Because our God is faithful. May kadwa kakabsat, iti dayti nga bigat, reason, very strong reason to keep on going is because number 2, because our God is compassionate. Our God is compassionate. Naasi kakabsat, nagpaiduma, iti puso nga adda kiniya po Diyos. Isu nga dayti nga kinaasi, mapaasideg tiriknam ken kuana. No maawatam dayti nga asi, uray makita mga kala nagrigat, dagiti ipapaaramid ti Apo ken ka. Han nga umadayo tiriknam iti Apo, no maawatam, no kasano iti kinamanang nga asi ni Apo Diyos. Our God is compassionate. In the Merriam's Dictionary, tiket na nga sawon ti compassionate, it means sympathetic consciousness. Aware, maawatan na, ti extent kan intensity, dagiti pasamak ti biag tayo, ket marikna na kakabsat dayjay. Others' distress, together with a desire to alleviate it. Nga titarigagay na kakabsat, ket tulungan na ka. Compassion is love in action. Ayat kakabsat, hanlaan nga tay marikna na ka nga buybuyaan na ka, ngem adda puso na nga mangtulong ken ka. Lamentations chapter 3, verse 23 and 24. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Kakabsat, no awampay nakariknaam iti kasta nga asi. Panawennan nga mariknam kini Apo Dios. Mabaling nga ti tao mariknam ti panangaasi na ken ka, ket praise God. Ngem agpatingga ti kabailan na nga mangtulong ken ka. Ngem ni Apo Dios kakabsat han agpatingga ti kabailan na. Ket ti asi na kakabsat, it's beyond what you can imagine. It's beyond what you can think. Oh, to know the depth and richness of the compassionate heart of God. Last night when I was preparing this message, ket kunak Apo, daytoy man ti may nga kababalin mo nga kayat ko nga marikna. Kayat ko nga maawatan, kayat ko nga matukod ti kauneg, no kasano Apo iti compassion mo iti panagbiag ko. We always talk about the holiness of God, the love of God, the faithfulness, the power of God. But there comes a point in your life when what you need to realize is the compassionate heart of God. Psalms 145 verse 8, the Lord is gracious and full of compassion.
slow to anger, and of great mercy. What a blessing. Psalms 103 verses 13 and 14. Like as a father pitieth his children. Kastimay sang ama, maasyanto kadayte anak na. Kita nyo uri na subig, digiti anak tayo no grigat dagagabsat, maasyantay tulat ta. Uri ungtan tayo, no dumawdawat da, ikantay tumetlat ta di kwarta. Uray adabulon nakakabsat nga panang sermon. Aglalo no na itiklib ket nagasgasan. Kasla kayat mo pa'y nga nayunan, jay sugat na. Ngem agasam tumetlang. Because they tatirik na ti may isang ama. That is how God feels about us. The Lord pitieth them that fear Him. He knoweth our frame. Ammo na kakabsat ti kabatugan tayo. Ammo na iti pagpatinggaan tayo. Ammo na ti kinarasi, kinakapoy, kinaalisto tayo kakabsat kapag panakayaw awan. He knoweth our frame. He remembereth that we are dust. Hanan tumalipatan nga datayo kakabsat ket tapo. Our God is a compassionate God. In one instance in Matthew chapter 20, verses 30 to 34, adda dua nga bulag, ngagtugtugaw kakabsat ti igid iti kalsada. Nangigda ni Apo Jesus nga lumabas at handamot nga makita. Ket nagikis da nga nagpukaw ket kenunada, O Apo, kasyan na kami, sika nga anak ni David. Have mercy on us, O Lord, thou son of David. Ket kuna digiti multitude, agtal na kay man, baka ringgur kayo. Because they should hold their peace. Tandagtal na kakabsat, nagik-ikisak pukpukaw, Apo! Muyo kakabsat, tilubong kasla, kuna dagat, anat kukun di gito eh. Di dalaan mo kakabsat nga ti puso tayo gumaw-gawawa iti Apo. But they cried the more, handa nga nagsardeng, saying, Have mercy on us, O Lord, thou son of David. Nagsardeng ni Apo Jesus. Ket inayaban na ida, ket kinunana, anat kayat yung aramidek kada kayo. Ket kunada kenkwana, Apo, malukatan ko ba iti panagkita mi. The Bible says, so Jesus had compassion on them. Tinakita na kadakwada kakabsat, ket dayjay kasasaad da, ket naasyan. He had compassion on them. Nakita na that because of their condition, they are despised. Because of their condition, mailang ida. Because of their condition, ado dagiti disadvantages da. Muyo kakabsat, no makitam iti biyag mo, nga ado dagiti paka umsyam, paka uyawam. Wenno panangilangi ti tao ken ka, ti Apo ti tarayam. And immediately, the Bible says, He touched their eyes, sinagid na dagiti matada, and immediately their eyes received sight, and they followed Him. Jesus' compassion, as iti Apo, isukakabsat tinang tignay ken kuana, nga nangagas, ken nang rescue kadigitoy nga bulat. It was the reason why He got involved in the problems of people. And it was the reason why Jesus came to die for us. Jesus is compassionate. In the 1970s, 1960s, adamay sa nga daan nga kanta, ngem nakamay mayat latta ti mensahe na kakabsat. My Jesus knows when I am lonely. He knows each pain. He sees each tear. He understands its lonely heartache. He understands and always cares. My Jesus knows just what I need. Oh yes, He knows just what I need. He satisfies and every need supplies. Yes, He knows just what I need. My Jesus knows when I am burdened. He knows how much my heart can bear. He lifts me when I am sinking.
He brings me joy beyond compare. When other friends seem to forget me, when skies are dark, when hope seems gone, by faith I feel His arms about me and hear Him say, "You're not alone." Tarayan tayo ti Apo kapsa. Hangay tarayan, o di ka tumarahi tayo ken kuana. Umasidig tayo ken kuana. Arakupon tayo iti Apo. Because God is a compassionate God. Yes, adu dagiti dumteng kakabsat, iti panagbiag tayo. Ngem adaan tayo iti Ama sa jay langit, nga naasi ken na parabor. Last for today, strong reason to keep going on. Number one, because our God is faithful. Secondly, because our God is compassionate. But thirdly, because our God is able. Amen. Our God is able. Amen. Even as I say to you, I'm telling it to myself, my God is able. Amen. May isa kadigiti life verses ko kakabsat is in Ephesians chapter 3, verse number 20. Amen. The Bible says, "Now unto Him, ken kuana, that is able," kabailan na, "to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us." Idi mangrugrogi ti trabaho ti Apo dito ni Pastor John, adu dagiti plano na, adu dagiti dinawat na. Ngem deto'y makita tayo nga HBBC ita, daytoy kakabsat ket aramid iti Apo. Because what we see today is God's ability nga nang-exceed dagiti na panunot ken inkararag na. 1985, May, idi nga ipaskaynak ni Mama, ket makali ti pundasyon daytoy nga kapilya. Dagitoy, nga poste. Isumadi pa nakaitaray ni Mama di ospital tapno may pasngayak. Ket idi nga bangunon da kunada kano dagitay men. Uray 25 years anti mapuno deti pastor, dakla kapilya deto. But after 37 years, day na panunot da ken dinawat da anati inaramid ti Apo. Kakabsat agplano ka nga para ti Apo. Agkararag kalatta. And God will show you mighty things which thou knowest not. Brethren, it's wonderful to look into the future with these promises of the Lord. Ngagplano ka para ti panagserbim ti Apo. Agtarigagay ka ngagpanunot ti mabalin mo nga maaramid a para ti Apo. Ket ipakitan to ti Apo king ka daytoy nga bersikulo that God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. But we must be willing to trust and obey God. Masapol nga willing tayo ngagtalek ken nagtulnog ken kuana. HBBC and ministries is a fruit of God's doing through a willing servant, Pastor June. Jay willingness na kakabsat, iti inusar, it nangaramatan ti Apo ken kuana. His willingness. Psalms 118 verse 23, "This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes." It's not marvelous before the unsaved, but it's marvelous to us as God's people. It's marvelous before the angels in heaven. It's marvelous before God. Pastor June was not able. Hanakaya kakabsat. Ngem nagtalek nga kaya ti Apo. Idi mapatakder dito building dito likod. We don't have that enough money to finish the building. Tama, Engineer Tito Dino? We only have enough money to start it, but not to finish it. While we had enough money to start it, but we had enough faith to finish it. Amen. We were not able, but God did it. Amen. So we have the building at the back. Kat kadingi pasangwanan ditay ammo, no anati ikabil kakabsat nga panggep ti Apo, ikabil na iti panunot ti adipon na,
nga pag may sana digiti puso tayo, that we will strengthen our hand and we will say together, let us rise up and build. We are not able, but our God is able. Kaya ni Apo Diyos. Oh, what a blessing, kakabsat, that 10, 20 years from now, may testify tayo, iti Apo. It's not about us. It's all about God. May isa kadigiti life verses ni Pastor June is 2 Corinthians 12 verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. Tamutay mo ti kasasaad na kakabsat. Physically. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Digiti nga verses kakabsat tinagserbi nga kasla gasolina iti panagbiag na. He was fueled by this verse, and so with a Bible, a bicycle, and a lot of boldness, he went out soul winning, visiting folks, and invited them to come to church services. Slowly but surely, God has blessed. It's amazing what God has done. As Pastor June led our church to church planting endeavor. Ado kada tayo, idi kakabsat, idi kaslahan na mamati. Rugi nga rugi ni Pastor June ti trabaho ti Apo. Yeah. Pantay jay Claveria, idi nakita na day jay for rent kunana, jay sango, jay kapilyate ita, kakabsat nga rin rentahan tayo. Immediately, jay puso na kunana, mangrugi tayo di trabaho ti Apo dito. We had our mission trips in Lasam. We went to all the towns in the province of Cagayan, praying and looking for a prospect. Where can we start a church? He led our church to church planting. Look what happened today. God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Kakabsat, hangkumang agkapoy, dagiti pamati tayo. At datayo ti bautan ti krisis, yes. But you know, deti problema tayo kakabsat, don't you know, is full of opportunities. Nga deti krisis kan problema ngayan tayo ita, no kitan tayo iti biyang iti Apo, napnuan gayam iti opportunities. If only we are willing to trust Him. If only we are willing to believe Him. Well, as we look and move forward, the future of HBBC is not about what I can do or what you can do. It's all about what God can do. But we must be willing. It's not about our ability, but what God can accomplish through our willingness to trust and obey Him. Are you willing? God is not looking for men and women who will boast of their strength, smartness, and skills. He's looking for men and women through whom He can accomplish marvelous works. Even as I say it, in my heart, I'm telling God, Lord, I want to be one of them. Kaya't ko Apo, timay sa kadigitoy nga tattao, nga willing, ngagtalekken ka, nga mangipaneknek iti maaramid mo iti biyag. It's a wonderful privilege to see what God can do. But are you willing to trust Him? Kakabsat, willing kayo mo lang agtalek iti Apo? Nakapsot ti amen tayo? Are you willing to trust God? Are you willing to obey His word? Are you willing to be used of God? Are you willing to believe what He can do in your life? What a blessing. Amom no hanga ti apot kit kitam ket detoy lang kit kitan tayo ti maaramid tayo. Adumot ti maaramid tayo. Ngem awang kas maipaneknek tayo ti naaramidan iti Apo. Listen, God is still doing great things today. Kuna ti Apo ken Zerubbabel in the book of Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. And I want you to know that there is an amazing power available to God's people today. And little becomes much when God is in it. My God is able. As I close,
Kaya't ko ti agyaman kini Pastor June, iti willingness na nga nagtulnog, iti nangayaban, iti apo ken kuana. I would like to thank my parents for raising me and nurturing me in the admonition of the Word of God. I would like to thank my wife, the Deligo de Office, for her willingness to leave her comfort zone. Kagred-grade war na nagpropose at nga dagos. Married to me and is dedicated to serve God with me. I would like to thank all the HBBC pastors and preachers for your love, prayer, and support. I would like to thank the whole HBBC family for acknowledging, appreciating, and believing God's call in my life. No kitak ti bagik kitak ti HBBC kaladyak mabati nga na yaban nagtiapo kakabsat. Because how can I do it? I am not worthy. I don't deserve any of these blessings. I don't deserve this privilege that the Lord has entrusted. Ngay magyaman ang kakabsat, ada pa nagtalikyo iti apo. Ken ada pa nang acknowledge yu pa nang apresyaryo. Nga ti apo inayabanak nga adipen. Nga mangidaulo in the capacity of being your senior pastor now. Brethren, let's continue to move forward and keep on going. Because our God is faithful. Our God is compassionate. And our God is able. To God be the glory. Kararag tayo kakabsat. Nakaskas daaw ka apo. Wonderful works of God. Wonderful prospects of the future. We do not ask for great things. We only ask, use our lives. Usarem apo, dagiti nanumo nga biyag mi. Dagiti influence, dagiti amin nga resources, ngayon mo apo kada kami. Continue, Lord, to bless the leadership of your servant. Thank you, Lord, that in the HBBC, we have people who believe in my calling. Ngay nayaban apo nagtakder nga mangidaulo kadakwada, mangiwanwan, babaen kadagiti sasaw. And that, Lord, though I look at my life and I look at the church, nakapapati apo nga inayaban nak. But thank you, Lord, I am willing to be used by you. And I pray that as we work together, tultuloy mo apo, nga ipaneknek, iti kinapudnum kada kami, that you are able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Maraming salamat, Panginoon. In Christ's name we pray. And everyone says, Amen. And Amen. At this point, I would like to request all the men to please rise. Tumakder tayo amin nga men. Most of you present today are fathers. Katkas ama, irepresentaryo, dagiti bukod yung pampamilya. In behalf of your wife, and in behalf of your children, and your whole family, you represent them today. Tahandamot amin na kaumayan, at amin malaon dito yung kakabsat. Kaya tayo man nga makita, digiti men, iti pasukin, if we could show them please, standing right now. We have our men standing there in our sanctuary, in HBBC pasukin. All the men, please stand. Okay? Dan samot pa yung mga nakaturog, dan samot pa yung kakabsat. Ayan na, okay, nakatayo na sila. All the men. Oo, halaan nga dagiti fathers, amin na men, single and married. Stand. There you are. Okay? Yan. Kakabsat, itultuloy yung nga suportaan, iti adipon ti apo, dita, kanti trabaho ti apo, dita pasukin. Okay? Yes. Claveria, let's see.
the HBBC Claveria. Digitay men tayo, di Claveria. Please stand. Oh. Ha? Alo si Ison dansan kakabsat. Alo si Ison dadjay. Handa makatalnan eh. Ayan. Okay, Claveria, tumakder kayo. Please, HBBC Claveria, tumakder kayong kakabsat. Please stand, men. Lagang delayed. Oo. Urayon tayo nga makatakder da. Let's wait for them. Let's wait for them. Okay? Urayon tayo nga makatakder da kakabsat. Let's wait for them. Amen. Awan hanggang sa manggag. Oo. So handamang ano nga da baka first point pa lang ti preaching ti ayanda. Pakisabi na lang sa Zoom, no? Baka nasa first point pa lang sila ng preaching, tumakder kayong kunang. Okay? Do we have some folks in yan, finally. Okay. Okay. Hawaii, may mga Hawaii na ba tayo? Wala pa sila. Okay. So maybe they will be watching later on. But kada kayo kakabsat nga dadita balbalay, nga lalaki, nga ububing, tumakder kayo. If you are at home, please stand where you are. We would like for you to join us in this prayer as we ask and request our patriarch to pray for us as men of the church. Pastor June, please pray for us. Oh, dear Lord, what a blessing and what a great message that we have heard today. Agpaiso apo nga kasapulan mi dagito itap nagtultuloy kami, and there are reasons why we need to continue. First of all, because of your faithfulness. Your mercies are new every morning. Though many times we've been unfaithful, but you have proven with all these years, 37 years of HBBC existence, Lord, there were many ups and downs, but you have proven yourself to be faithful in our needs, in everything, Lord. You are always there to carry us through. Kaya ito yung aldaw, idawat ko apo nga bendisyonam sagtunggal maysa nang nangruna digiti men iti church, fathers that are here, young people men, because we need leaders that would lift their families, like Joshua had decided, as for me and my house, we will serve the Lord. Sapay ko mataday ti kararag mi ti ito yung aldaw, suporta ami, dagiti pamilya mi apo, dagiti anyaman nga mabalim mi aramidan, iti kired ken pigsa. Help us to be selfless, nga mga complice kadagiti pagayatam iti panagbiag mi, ket dagitoy apo makita minto ti bunga na ti masangwanan nga aldaw. Personally, agyaman ak unay ken ka iti sang kabasit apo nga gundawa nga inted mo, nga mabalin ko nga iserbi dayto a panagbiag ket itata apo hangkulay pagarup nga dagitoy dakkel ti bunga na ti masangwanan nga aldaw. Ituloy mo kadi apo nga ipatay taman nakabalin nga imam sagtunggal maysa kadagitoy nga men iti uneg ti church. Ma-including apo dagiti pamilya ken anak da ken kakabagyan. Ket sapay kumata si kaapo ti mangted ti patuloy nga bileg sagtunggal maysa kada kami. Under the leadership of our senior pastor, Pastor Provy, tapno digiti masangwanan nga tawtawen, nabungbunga kumapay apo, iti panagservi mi ken ka. Hami amo ti pasamak nang nangruna iti kasasaad ti lubong ti agdama, nga magulwan kami apo kadagiti adu nga saksakit ken paspasamak, ngem dawaten mi apo, ti panang tulong ken panang bendisyon mo kada kami. Kired ken pigsa ti itdem, pamati apo nga agtalag ken ka iti kan kanayon nga magbay panggep iti saom. Nga rod apo, isalukob mo tapan nakabalin mo sagtunggal maysa, kada kami nga adda nga kadagiti sanctuaries itata churches, ti Claveria, Pasukin, ken ito'y Bakara, ken kadagiti amin nga kadagiti pagtaengan. Dagiti amin nga agbuybuya apo nga dati balasiw taaw, maragsakan kami unay, taado dagiti nabendisyonan kada iti apo nga live stream ken ti panakay kasabay ti saom. Patuloy nga rod apo ti panangted mo kada kami apo
Kadigiti amin nga gundaway ti panagbiag. Manipud ita aginggat masangwanan nga aldaw. Karkararag mi Apo, nga hanla nga kastoy no digat sapay ta agsublinto pay Apo ti panaggigimong mi nga digiti amin nakakabsat ket makaumay da iti unig ti pagtangam. Ituloy na kam nga bantayan Apo ti agmalem. Kuam ti gloria ken panagyaman ket sapay ta itunda na kam tupay Apo. Ti sumaruno nga tawen ti anibersaryo da iti nga church. Ket no saan Apo ket umaykan agyaman kami unay. Taawanton dagiti parikot ken rigrigat ti masangwanan nga aldaw. Kuam ti gloria kan panagyaman mi. Dahito iti dawaten mi, tinagan ni Apo Jesus nga po mi. Amen and amen. It's not in vain. It's not in vain. As the ushers prepare for our offering. Ready on the first verse now? Teka, hintayin natin yung lyrics niya. Ready, sing. We have labored in the vineyards of the Lord, and it seems the world has stolen our reward. But God has not forgotten. He calls us home. We'll receive eternal Lord, thank you so much. Thank you for what we have heard today. Hana kompleto Apo, iti panagdayo making ka without offering our spiritual sacrifices, the generosity of our hearts. Nga po, malaksid ka day amount, day puso mi Apo nga cheerful giver. I pray that you bless the gift and also the giver today. Bless also, Lord, those new believers who will be baptized today. Become a member of the HBBC. In Jesus' name, amen. You may be seated. God bless as you give.
Praise the Lord. Since lockdown, almost 3 months. Pero madaydayaw iti apo kakabsat. Ta ita anniversary tayo. Ket aday iti tallo nga new believers nga bautisaran tayo. Mangipaduyakyak iti inawat da nga ebanghelyo nga ni Kristo na tayo na itabon ket nagungar. Sige, brother. Siak ni Anselmo Ventura. Inawat ko liya po si Jan January, March 14, 2020. Amen. Yeah. Dito nga kabsat ket father ni tatang ni brother Nico. Ala kat hanyo lingling bang isura dita. Hanyo lingling paigit kayo. Yan, kasta. Okay. So praise God. Ato ka brother. Amen. Gusto mo din mo. Gapo iting ka panangi paduyakyak iti pamatim kini Apo Jesus nga kasmanubot kan mangisalakan mo. Bautisaran ka iti nagan ti Ama, iti Anak ken Espiritu Santo. Na ikanunong ana itabon gaputi papatay ni Kristo ket nagungar magnaka nga rod iti baro a biag. God bless you. Welcome to HBBC, brother. Okay, sige. Ano taon mo? 14. Sige, lagsaukan. Siak ni Harris Ventura. Inawat ko niya po di March 14, 2020. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito yung kabsat ni Nico. Amen. So, father ni Nico, kabsat ni Nico. Sumaron nun to tay aso ni Nico. Ayan. Okay, so tuko ka. Ayan. Gaputi pa nang ipaduyakyak mo, iti pamatim, inawat mo ni Kristo nga kasman nubot ken mangisalakan mo, ket bautisaran ka itinagan ti Ama, iti Anak ken Espiritu Santo. Okay. Na ikanunong ana itabon gaputi papatay ni Kristo ket nagungan magnaka iti baro a biag. Na yung baglangan ta nagungar ni Apo Jesus, tano saan kat di kat hante nga iyaon ko man, di kita'y bautisaran tayo. Okay. Praise God. Sige, brother. Siak ni Angelo Castillo. Inawat ko ni Apo Jesus di March 2. Amen. Taga ano ka, Ander? Darupidip. Oh, praise the Lord. Gaputi panangi paduyakyak mo, iti pamatim, nga may saka nga namati, maut kini Apo Jesus, ket bautisaran kay tinagan ti Ama, iti Anak, ken Espiritu Santo. Na ikanunong, kaputi ipapatay ni Kristo, na itabon, ket nagungar, magnaka, iti baro, a panagbiag. Praise God, praise God. Madaydayaw ti Apo. Amen? All of God's people say? Okay. Tumakder nga rod, amin kakabsat, kantaan tayo. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Tugaw tayo kakabsat. Kat tunumalem, saan tayo ngaliplipatan? 4 o'clock, ti panang rugi, it is service tayo. Amen? So we will be hearing testimonies. Kat man-mano, digiti nga gundaway. So nga umay tayo tuman amin numalemen kakabsat. Okay? But we praise God because today on our live stream, we had people participated from Canada who participated, and they're from Canada, Ireland, South Korea, the UAE, Norway, Hawaii,
mainland USA, particularly California and Massachusetts, Hong Kong, Australia. Madaydayaw tiyapo, palakpakan natin sila. Okay? Kasama din natin, siyempre, from Baguio City, from Nueva Ecija, from Pampanga, from Isabela, Parañaque, Nueva Vizcaya, and Dasmariñas, Cavite. We have some pastors who joined today, and praise the Lord for a wonderful time of celebrating our anniversary. Hindi pa po tapos. This is just the part 1. At salamat sa Panginoon sa kanyang ginawa sa araw na ito. Okay? So we are dismissed. Pero ang gagawin natin, hindi po pwede na lahat tayo sabay-sabay na lumabas. So unahin natin sa side na ito. Please stand. Ayan. Wave your hand like that. Ayan. God bless ka, Kapsat. We'll see you this afternoon. Amen. Yes, happy anniversary. Okay. Social distance, ha?